mara se hina hi rhandza mali na swi rhandza ku ri ku munhu a kha chela ku yini na ku joyina mara a ni ti na vona because I know swi ta vuya kwala ka suku you understand ni vulavula ni nga ti pfinyingi namuntlha I'm not even scared of saying your name because u ni vavisini na swi lava ku n'wi rivalela sometimes I feel like nga ku nga va nyandza yin'we but I feel like she owes me an apology hi vona ka lomu tifonini swi hi tikele ngopfu mina ni na dlaya connection a ampere ni lave xi invitani xo ti invitisa ni kota ku vuya ni mi tirha hi Monday ku na ku tiveka ku na va ku va influential so ku na ku tiveka i tlhela va influential at the same time ku tlhe ku va na content creator u nga creator u kuma ku loko u fika loko ku shoota u shoota guys I'm at what bite as you see I'm creating and then loko u heta creator are the people that are coming under ka creation ya wena na va navela na